Inkobo minute ntsena ibera ora ya khumembiri nokona ku Afrika Wa Vulavula kamganalo na FM kombandela kuhlekanisa mingisirome kolonga ngisira stitch shurko ngoba khona ngisira la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na wekuma audio streaming yamganalo na fm.co.za mena nkhalanga pet mathewele ngwana smart wa jimo xitlango wa xingirtano wa chacha na makulelo wa ndanda dzimi ngisirome taka wena trainer a studio 13 tisananga ku Afrika Wa Vulavula umelesiwa itatana ncindani Eric Mabasa foma singa ufika lega hafu kupila ora ya nhlekani ya timhaka ti tele mingisiro mganano na FM timhaka ti tele swinene ku katsa na leyi nga mahungwini swinene ya ku vulavuriwa hi timhaka ta ku un'wana wa valava va pfuneta ku khandziyisa vanhu lomu tirenkeni u hetelele a xanisa n'wansati un'wana hi timhaka ta marito hikokwalaho ka ku va a n'wi sindzise kumbe a le ku a nga khandziyisi vanhu ka ndhawu leyi a khandziyisa ka yona kambe ke mvulavuleri wa Santaco a tiyisisa ku hoyi ku hava nawu la tikweni wu nge va Afrika-Dzonga va fanele va sindzisiwa ku khandziya xibazani ku hava nawu wolowo ma yi vomaka kona kambe ke leswi hi fike njhani hi fike ka timhaka teto leto hikokwalaho ka ku teka ku nawu kumbe swikombiso swa kahle swa ku landzeleriwa ka nawu hi laha hi nga kota ni hi tiko xana hi nga va hi fikile ke ka timhaka ta leswi van'wana va swi vitanaka a failed state kumbe a banana republic hi ndlela yaleyo ke swin'wana leswi nga kona mingisiro mganano na FM timhaka ta vukorhokeri ka leti hi lava ku vulavula hi tona namuntlha hi yini hikokwalaho ka yini swilo swo tala leswi a hi tiva swi famba swi nga ha fambi namuntlha sweswi hi le ku pfukeni hi ta bula na va AA hi bula na vona hi timhaka letiya ta ku na vanhu va nge le ku tateni parafini andzeni ka diesel ku endlela ku va na la Limpopo swi kumekini ske ku endlela ku va kota ku tivuyerisa hi vona kambe swi hetelela swi veka nxungeto ka lava tirhisaka timovha ta va ka hi bula na va AA hi twa ku kahle xiphiqo lexi kule ku fika kwihi hi hafu ku bile awara ya 12 nhlekani wa namuntlha kambe namuntlha hi teka nkarhi lowu hi wu yisa ka timhaka ta vukorhokeri loko endliwa mapatu a ya tiyi i tiva mapatu ya ngani ya nga endliwa ku tlula kan'we ku ri patu rin'we lera ka Nkavele ri ndliwe kangani banda leri kopo ri ndliwe kangani hikokwalaho ka yini swilo swa hina loko sweswi ka swi ndliwa swi kutani swi va swi nga tiyi vukorhokeri byi le kwihi ke loko wa ha vulavula hi timhaka ta vukorhokeri tshamisa sweswo hi ku swi tele leswi loko ya xibedhlele ta kuma va ku na mintirho yo leha ku ha mirhi ku ha dokodela khalanga phet mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12:30 exikarhi ka vhiki ri ka timhaka ta vukorhokeri ni lava ku vulavula na va Gito Gito i yini Gito GITTO van'wamathekisi va Gito hikokwalaho ka yini mi pfumela ku famba apatwini ro ka ri nga fambeki mi nga ndzi nchumu hi swona masipala wan'we wu koho kwala Ben store hikokwalaho ka yini mi nga yi hi ku patu leri ri le ti-F ku hava patu laya mi tsandzi yini ku ya tihlanganisa na masipala mi fika va ku masipala hi lava ku mi lungisela patu leri loko va nga swi lavi mi nga ha va vhoti a ni yin'we mi va vhotaka ma hakela xibalo mindlayini hinkwaswo leswiya hi byo vukorhokeri phela lebyi hi vulavulaka hi byo a byi le ku yeni ka vaaki se na mi rhuma n'we va Gito fambani ka masipala mi vuya mi ni byela ku xiphiqo xa n'we yini hi ku mi nge fambi patu leri ra kusuka a ti-F rero ra ti-F hinkwaro va ri vitana na hi vito leri ra nkulukumba loyi a nga ri endla ku fana leri hala Bekersdorp na ro ri vitaniwa ku hi nkulukumba loyi a nga ri endla swa tiveka ku i rindliwe hi mani kambe a ri fambeki ene ha swi mukela sweswoleswo sweswi ni vulavulaka na wena ku na vadyondzi lava ku na vanhu lava va nga tirha ku vona ku swikambelo swa lavo sapa lava na lava vo tsala a tlhelo lava nga tsari ku va ri xikolweni va swi tsariwa kahle a va se hola na sweswi va lava ku hola loko swi te yini un'wana i tshame na tifayili kun'wana a ti fane ti hindza a hi buleni vukorhokeri lebyi i ka ngani ku ndliwa patu ra Akhonuhuku Manyeleti i ka ngani a ri heli loko ri hela a ri tiyi i ka ngani
sweswi la a ku tama la kwala va samkomu la va le ku terekeni hi mhaka yini hi mhaka a va fanele va kuma patu a ku fambeki vanhu va koho lava va tirhaka va nge le ku holeni siku na siku ni mi byeri tolo ni ku na tirobo tin'wana ti tirhi a ka madonsi na le na laya ku jikela ka main road ya ka Malamulele na namuntlha na sweswi a ti tirhi mara ku na technical manager loyi a nge le ku holeni loko n'hweti hela va n'wi nyike na cellphone va n'wi nyika na housing subsidy na car allowance na yini hinkwaswo kambe ku ntirho lowu a tirhaka wo wu famba a nge le ku ndleni ku ve i mani yena technical manager swi fana na reri patu ni vulavulaka rero le Giyani i mani technical manager hi kota ku tiva ku va va kha va tirha yini siku na siku loko va ya ntirhweni loko vanhu tithekisi to loko to va ku tshovekeni a ni na thekisi mina kambe ti le ku tshovekeni tithekisi ta le Giyani mhaka ku ndiwe va te va endla xikontiri xi namuka siku rero xi nga ndliwa hi rona ivi se ku va magoji ntsena hinkwako ndlela leyi a hi buleni namuntlha hi lava ku vulavula hi swoleswo ntsena a Verulam a KZN va na ku tlula tin'hweti tinharhu leti va nga kumi mati tin'hweti tinharhu va nga kumi mati a dorobeni ra Joni a xivindini a ka ha ngheneki sweswi miako yo tshwa va tlhe va yima va ku no these are hijacked building hi mali a ni hi mi nikile matimba ya ku mi hi fambisa ma hatle mi ta hi byela ku i hijacked building i va hijacked hi mhaka yini hi mhaka ka mi le ku tirheni a hi mi twaneni 0860 002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi ndlela leyo un'wana hi loyi i ni rhumela hungu la sweswi a nge ri ka Mapuve ku na titaxi ti ha ti-permit ka Mapuve ku na titaxi ti chayeriwa hi vanhu vo kala ti-license mara leyi a yi hluphi leyi se si mihloti va kona se si mihloti van'wana va va lava tirhiverisa swa le magondweni ka masipala wa Greater Giyani leswi va ta swi lunghisa leswi loko ku ve ku na vanhu va famba va ku titaxi ti ri ha ti-license kumbe ti ri ha ti-permit va ta swi vinpounda se si mihloti na va tshemba ka sweswo kambe hi mintwaneni va ka hina hi le ka 0860 002543 tirhisani nomboro yaleyo hi kota ku twa ku mi kandziyisa ritimu ku yini hi hafu ku bila awara ya 12 hi ta va kha hi bula na va AA hi twa ku bona va AA va ri timhaka i tingani va AA ta va hi kha hi bula na bona hi hafu ku bila awara yan'we nhlekani lowu kandziyisa rito hi hafu ku bila awara ya 12 nhlekani lowu kandziyisa rito ka 0657443911 wo sungula hi loyi i nhlekani Aye njani? hi pfukeli papa mi njhani Epfukeni man. a Kenzo A ni la ku vulavula ngopfu hi ta vukorhokeri ka swo famba man. yeah Na hi vanhu lava hi tirhisaka swo fana na ti-Bolt na ti-Uber nkarhi wo tala ku pfuna vanhu. loko mi ku hina a mi sungulangi kahle Ni tirhisa Bolt ya ku pfuna vanhu swilo ku famba na swona mara ku na tindhawu leti hi khomiwaka loko hi famba hi kha hi layicha vanhu kona va ku a swi pfumeleriwi munhu a mi byela ku u lava 2000 ku mi layichi munhu ndhawini yo karhi a ni swi tivi ku santaku hi nga swi kota ku hi pfuna ku lulamisa swiphiqo swo fana na leswi na because swa hi xanisa ene vanhu vo tala a va ha preferi ngopfu ya tithekisini va rhandza ku u n'wi landzelanga kona u n'wi yisa laha lava ku ya kona hi nkarhi wa yena kambe yaleyo Santaco va yi hlamurile hi ku ya hi mbulavuleri wa vona ku hava nawu wa Afrika-Dzonga ku nge munhu i fanele a sindziseka ku khandziya xibazana loko a lava ko va na tindhawu tin'wani ve nge i ndhawu ya vona na milawu yi koho yi vula ku sweswo ku loko ku ri renkeni i nga ri hava permit a wu layichi mara swi yelena hi twisisa mara ku na kun'wana ni nga mi kombisa hi le mall of Tembisa loko u huma u nghena Cravini a va pfumeli ku layicha site ra ku kusuhi na le mall mara ku ri kulenyana na mall na renke ya vona va ta ku hlongorisa va ku byela ku a wu laveki ku ta layicha ndhawu leyi mara munhu a nga layicha nga renkeni na swona sweswo swa locality yaleyo ka n'wana yi lavaka ku mi yimayimela n'we tani hi vaaki na tindhawu kwalano ku mi kota ku va milana a ni ku na ti-forum kasi ti-forum leti tirha yini hi ku miganga na tindhawu to tala ti na ti-forum to tala ni mi tweli bota mina mani twa van'wana leswi va swi vulaka ku na ti-forum to tala leti ti hetelelaka ti hetelelaka ti va
na xiphiqo hi ndlela yaleyo. Un'wana kha ni tsundzuxa na kwala ku Giyani College a yi fanele yi pfurile tanihi hi Tshwane kumbe hi Ravi ra Tshwane University of Technology a yi pfulangi. Hi byeriwe kwala Giyani ku mina ni haxina na n'wana ku va kona ku kula ku ndleka sweswo a swi ndlekanga, kambe lava tiforamu na yini a va kona a va vulavuli nchumu. Hi mhaka ku tiforamu leti a ti va vuyerisi loko swi khumba Giyani College, ti va vuyerisa loko swi khumba mati va ta kuma tithendara. Loko a swi va khumba a va ta yima na sweswi va ku hikokwalaho ka yini Giyani College yi nga ri ku pfuneni, kambe hi mhaka ku a hi mhaka ngopfu ya ku pfuna vaaki. Isa swo mingisera ongera non FM i makumembiri timinete ntsena ku bela wara ya 12 nongonoko i Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A hi koti ku n'wangulo lowu nga wu khoma wu nga va wu ri wihi loko ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela leyo. Ku na un'wana mingiseri hi loyi Nhlekani. Nhlekani Butet. Aye baba. Ipugile Emmanuel Sibiya la forest Thulamani. Ani la ku veka xokari imayelana na mhaka leyi ya vukorhokeri ni la ku endla xikombiso hi mhaka ya leswi endlekaka ka mapatu lama endliwaka masiku mambirhi manharhu patu ri va serifini. Mina Butet ni na mingiseri mo va ku nonokeni mina mi twala ngari mina nkarhi hinkwawo mina nkarhi hinkwawo phela alright inkomo ni ta khomela ka se xivangelo i mhaka ku i vukungundzwana lebyi endlekaka leswi endlaka swa ku mapatu ma nga ha khomeleli ku fana na mapatu lama a hi vona ma endliwa khale nkarhi lowu ya va mfumo lowu nga ndlula. I mhaka ku mali loko yi humesiwa a hi nge ka government va humesa mali leyi va nga yi asesa ku yi ta endla xikontiri xo karhi kusuka ka mpfhuka wo karhi ku nkarhi wo karhi. Swi va swi rhanga swi hlayeleliwa ku ndlela leyi yi la ku yendliwa hi tileyara ti nga haki hi mhaka ku lava tiyizile va fika va languta ku ndhawu ya kona yi tiye ku fika kwihi. Se ndlela yi endliwa hi tileyara. Se loko ku ri hi ku va nyika muinjiniya mali yi nga ha helelanga ku fana na leswi ku nyikiwa n'watikontiraka mali yi nga ha helelanga va yi tekile laha a nga ha koti ku endla quality ya ndlela leyi nga tshakiwa loko ku ri hi ku a hi nge ndlela yi fanele yi endliwa hi forward layer. Ku nikiwa mani hi mani? Okay, i mfumo wu humesaka mali ku hakeriwa n'watikontiraka loyi a faneleke loko ndlela ya koho va ta va yi dirowile yi ta yi dirowile ku hi plan yi endliwa hi forward layer kumbe 5 layer. Se mi kuma ku loko ku ri hi ku mali liya i mhaka ku loko mali liya yi huma ku ri hi ku ya yiviwa kusuka la yi sukelaka koho ka mfumo. Loko se ya fika ka n'watikontiraka a ya ha qualify ku yi nga endla forward layer, i boheka ku a hunguta tileyara a endla tileyara timbirhi ku ri hi ku ndhawu ya koho a yi pfumela ku endliwa nkarhi wun'wani hi forward layer a xi ta kota ku khomelela xikontiri xexo. Se hi swo swi endlaka swa minkarhi yin'wani tindlela ta kona ti nga khomeli. Mbe siku rin'wana na rin'wana loko ni pfuka ni ku ni ya ntirhweni ni va na endla toho tindlela, mara mi kuma ku tindlela tin'wani hi plan yi va yi ri na 4 kumbe 5 tileyara mara hi hetelela hi endla 3 tileyara hi mhaka ku mali leyi se yi va ka yi na ku endla ntirho yi va se yi tekiwile hi vona va yi tekaka va tifumisaka hi mali ya swilo leswi a ti famba. Yi tekiwa hi mani? Mi ta ku yi tekiwa hi mani Butet ku a hi nge nyika xikombiso lava va nga sayinela mali liya ya damu lera ya tiphayiphi leti ta eNandoni. Mali liya yi sayinela hi vanhu va mfumo, swi vula swa ku yi dya hi vanhu va mfumo because yi na valanguteri. Loko ku ri hi ku va ku mali a tiphayiphi leti yi ta fakiwa hi 90 million yi hela 90 million ti nga fikanga hambi hafini ku tlha ku huma tin'wana timiliyoni times 3 ti va ti humesa hi mani? Ti va ti humesa hi vona va mfumo ku endlela ku va fika n'wi byela n'watikontiraka ku no hi le mali yo nghena ka akhawunti ya yi a yi tlherisela ka vona va endleka vukungumuzana. That's why a swi easy ku swi vonaka swa ku i mani loyi a tekaka mali. Mhaka loko mali yi huma yi ya ka n'watikontiraka i va already a yi na agreement swa ku wehe hi ta ku nyika mali yo karhi mara a nga sayineli yona mali ya yi sayinela mali liya
as if yi teka ye ku ri yi kha yi tlhela swikhwameni swa lava fambisaka timali leti. lexi ni hlamarisaka i ku kasi swi endlisa ku yini vanhu va hakeriwa va nga senda ntirho hi ku a ni ngo loko sweswiwani n'wina mi endla patu ro lava tilayara ta 5 ku ya hi leswi mi nga kombisa a mi nga fanele mi sungula mi endla patu ivi loko ri hela ivi se mi kota ku hakeriwa. No, va hakela hi ku ya hi ntirho lowu endlaka mara i mhaka ku va swi tiva swa ku phela laha ka mali loko yi huma yi nga hlayanga ku ku ta diziwa mani ku ta endleka yini. Loko va n'wi sayinisa a contract ya yena ku i ta endla ndlela leyi okay i 10 million se loko before a sayina 10 million leyi swi va swi assessiwile swa ku 10 million leyi yi qualify ku yi ta hakela leswi na leswi ndlela loko yi helile yi ta va yi endle hi 5 leya se mara loko se yi ya ka yena yi ya minkarhi yin'wana yi ri va 6 million loko o lava ku endla that quality ya 5 leya swi vula swa ku yi ta yi endla hi mali ya yena. What is going to do i mhaka ku hi vo va n'wi sayinelaka ku 5 lera i ti endlile lava nga teka mali va nga hunguta mali leyi. Mfumo wu na swiphemu swimbirhi ku na lava va nga hlawuriwiku ne ku na lava va hlawuriwaku se lava va hlawuriwaku ku nga va khanselara va meyara va MEC va premier va president va minister vanhu va lava hinkwavo va hlawula hikokwalaho ka yini kumbexani loko ni nga swi twi kambe hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeta swi vavavi swi leswiwani loko swi ka swi yi suka yi pheme hi vona mali leyi loko yi suka yi ri 10 billion ku yi za yi yehla a hi vulavuleli hi kusuka ka a hi nge i provincial a Mpumalanga loko ku ri hi ku ya tirha tlula mahansi ka masipala wa le Vuhlavelo loko yi suka yi ri 10 million yi suka yi biwa kona le henhla le. That's why hambi ku endliwa report ya ku xi continue xi endli kahle a swi koteki ku swi lavisisiwa because vanhu lava va fanele va lavisisa so va swi tiva ku mali va yi tirhisile a nge vekiwi nandzu wa tikontraka va ku no a wu yi endlanga kahle a hi swona leswi a swi ri ka xitrayisara xa ku endla ndlela leyi hi mhaka ku va swi tiva kahle swa ku okay mali leyi a yi fanele loko ku ri hi ku ya endla ntirho lowu a yi fanele ntirho lowu a yi ta wu endla hi 10 million mara i mhaka ku yin'wana yi tekile yin'wana contract wu nyike 6 million a yi nga ha qualify 6 million ku yi endla 5 leya se swi vula ku vanhu lava hi nga va vhotela na lava tirhaka tiofisini a va hi lavi a mi swi voni hikuva hinkwavo va kulukile loko a za nghena munhu ntirho wa le ka mfumo kumbe wa wu rhangela vanhu a swi ringani ku u nga celebrate ku ni kume ntirho because ku na mintlhontlho yo tala mara i mhaka ku vona va langute mali wa celebrate va endla tiphati siku leri munhu a hlawuliwaka va ku hayi u khanselara ka ya vutleliwi vanghani va ye ku endla leswi swa ku komba ku va tsakele ntirho wolowo mara loko hi langutisa ti-challenges ta service delivery laha ka tiko leri hi nga le ka rona a swi nga ringani ku munhu a nga tsaka ku no va ni tholile ni khanselara i mhaka ti-challenges ta tiko leri ta swilo leswi lavekaka swilaveko swa vanhu swi tele se loko mi za mi vona va tsaka va tsakisa hi swoho ku se ndlala yi sukile kaya ka yena va ta famba hi swibazana munhu a famba hi xibazana a ri yexe awu ni tirhile a ri yexe ni vula a famba hi xibazana a ri yexe vutsotsi byi kulukumba ngopfu a swi nge pfuki swi lavisisiwile phela hambi hi sweswi project leya ya le Giyani leyi a swi ringana ku vanhu van'wani va khomiwa mara swo titisele ka hatla huma tin'wani timiliyoni because mali leyi ku vulavulaka hi yona 90 million yi le plus times 3 ka 90 million se mara i mani loyi a sayina mali leyi ku a yi humi swi nga lavisisiwi swa ku 90 million liya yi nga assetiwa ku yi ta heta project yi hele njhani project yi nga helangi before ku huma yin'wana mara i mhaka ku va swi tiva swa ku mali ya kwini yo sayineliwa na ku vulavuriwa mavunwa yi sayineliwa mali yi famba a wu nge hakeli mali times 3 xo lexi a wu hakelaka xo xi nga siza xi hela hambi hi times 2 loko swi ri normal under normal circumstances a wu nge hakeli kambirhi xo xa kona xi nga siza xi hela na me twelve papa inkomo leswi va swi vulaku va ku times 3 budget ya mati ya ku teka na mati kusuka na Ndoni ku ya Giyani xikombiso a ku ri kolomiya ka 90 million kumbe 91 million ku ya hi leswi swiviko swi kombaka swona kambe
mali leyi ku ehleketeliwa ku se yi nga va yi tirhile yi nga va yi hindza kolomo ka 4 mabiliyoni ya tirhandi. Se loko ku ri ka ku pimanyetiwe 90 million ivi ku ya tirha 4 billion swi vula ku yi tlakuke hi 3 billion na 100 million kumbe 10 million 10 million swi vula yini sweswo 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya ka hafu ku pela wara ya 12 hungu ro ka ri nga tsakisi leri na ro ra ha ri kwalaha ka timhaka ta mafambiselo i ra ku lava fambaka hi timovha ta diesel sweswiwa mi nga chuhi kambe hi leswi swi vuriwaka ku ku na xiphiqo xa ku va diesel ya hina yi nga basanga ku fika hi laha a yi languteriwe ha kona hi mhaka ya ku van'wani va le ku tirhiseni ka parafini ku tatisa diesel masivo se ku na swipikitere leswi a swi fanele swi ri koho swi ka swi langutisisa na yini kambe a swi le ku langutiseni mhaka yaleyo hi mhaka yini hi mhaka ya ku vanhu va le ku tirheni se hi ta va hi kha hi bula na va AA ku nga ri khale hi twa ku va vone yini ka timhaka toleto na ku xiphiqo lexi xi kule ku fika kwihi kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya wona ya n'we ya ta yimise kwihi na hi amukeleni sesileli yenhla van'wana ya sesileli sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi lava ku bula na va AA hi twa ku va ri yini hi timhaka leti ta ku va diesel leyi tirhisaka yi tikomba ongeti a yi le ku fambeni kahle hi ndlela yoyeleyo a hi tweneni ku xiphiqo ku nga va ku ri yini hi ta va kha hi bula na va AA sweswi hi twa ku va angula va ku yini ka mhaka yoleyo hi ndlela yoleyo leswiwani swi suka ka xiviko lexi vanhlangana vahaxi na vo va nge le ku tiyisiseni hi tlhelo ra timhaka ta mafambelo na matirhisele ya kumbe timhaka ta vukorhokeri lebyi hi nge le ku byi kumeni na ku xiphiqo lexi xi nga va xi kule ku fika kwihi hi ndlela yoleyo nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi na ku pfumela ku ri na wehe hikwalaho ku nga ko u ta va kha hi pfuna ngopfungopfu mi famba ku timovha ta diesel swi vula yini leswiwani na ku loko se swi te tani vanhu lava va fanele va byala vutihlamuleri i va mani eka xiyimo xa muxaka lowu hi lava hi xaviselaka hi lava va lawulaka hi lava kahle i va mani hi ku hi laha hi fanele hi kuma mpfuneto kona kwalano ku loko xiyimo xi te tani ku na vanhu lava a va fanele va hi pfuna hi ndlela yoleyo se a hi le ku pfunekeni lexi endlaku hi nga pfuneki i mhaka ya ku kun'wana i le ku tleleni entirhweni un'wana a nge le ku tirheni ku ya hi laha a languteriwe ha kona ma vo mhaka kona hi laha xiphiqo xa hina xi nga kona hi ku loko a ku ri ku vanhu va le ku tirheni ku ya hi laha va nga languteriwa ha kona ku va va tirha a hi nga ta va hi ri ka xona xiyimo lexiwani a hi ku tumingiselo me la ku bula na va AA hi ndlela leyo kambe va tikomba va AA va kha va kombela ku hi ya bula na vona hi ntlhanu timinete ku bile awara yan'we a hi yeni ni mahlweni na mhaka yaleyo ya vukorhokeri ya kha hi bula yona hi ku anakeni na yale i vukorhokeri naswona i vukorhokeri na yale se a hi ku tumingiselo meni 0860 002543 hi nga va kumbexana lava va swi tivaka kahle hi fikile ka timhaka letiya ta ku hi nga ti vitanaka hi tiko leriya ri nga tsandzeka ku fambisa swilo swa rona a hi ku tumingiselo meni 0860 002543 ku hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku na un'wana a nga rhumela email laha a ku khalanga muhlovo wa hina wa ntima a hi tirhi ku hi rhandza ntirho valungu swilo swa vona va swi rhandza mulungu u fika ntirhweni ka ha ri mpundzu mara munhu wo ntima u fika ofisini late loko a khome khampani vurhangeri bya ntima a hi pfumelelani a hi pfulelani ha tsandzekana i xiphiqo lexi hi nga langutaka na xona hi ndlela leyi va ka AA va tikomba va fikile laha a hi tweneni ku vona va angula va ku yini okay a va ha ri kona okay swi tikomba ku ri na xiphiqonyana laha kambe ke i mani hi twa un'wana miyingiseri 0860 002543 un'wana miyingiseri loyi nhleka ahee minjhani bot hi pfukeni ku na minjhani papa
Porque mlavula na khavisa for Malamulele kusuka la papa. Ai but Khabisa. Mina na ku akula ka le ya maka ya matirelo. Matirelo ma hina ma South Africa. Loko hi tala ka timhaka ta vukorhokeri bya swikontiri na tithendara nyana ti va ti endleka. Loko ni nyikiwa ntirho, loko mi twa papa lava a va kha va ta slow mara a va ta koho, loko ni nyikiwa ntirho Botford na pimeriwa ku ka certificate yo sungula leyi ni nga ta fika ni claim yo cause ku tirhiwa ti certificate loko i tirha loko ma ha endla foundation ku na certificate yo sungula ya foundation leyi fanele ku mi yisa mi fika mi claim. Se ku na mali yo karhi leyi vona va swi tivaka ku party leyi i mali ya vona yo karhi. Se obvious case bona i mani la? ni vula vatirhi kulobye va vufambisi lava hi nga va teka hi va veka mahlweni. Mi kombisile leswaku ku na khanselara ku na lava vo ka va nga votiwanga. Loko va ri ndzeni ka yindlu leyi nga boardroom ku vulavuriwa rito rin'we. Loko ku ri hi ri ndzeni ka boardroom ku vulavuriwa rito rin'we. Loko mi la ta vona ku himpela ku vulavuriwa rito rin'we mi tshame mi kombisa PWP a Giyani still ku ve na nkarhi a ku vetaniwa un'wana mina na 5 un'wana ku ntatana vanharhu la mi lava ku vona ku himpela va nga va veka mahlweni hi va vekini leswaku va kota ku va fulfilla ti-promises ta vona hayi ta vaakatiko. Se swi vula ku a va fanelangi ku va koho lava nga koho. Aya la aya ku kona iya a ri na ku hitekela lokukulu masenka wun'wini i sa va ku va selela va votiwa. Network ya n'wina mun'wana ta yi kahle yimani kahle loko mi nga vulavuli hi foni loko mi vulavula ni mi khome kunene foni yi nga yi hala na hala ya kavanyeteka kambe xiphiqo i ku loko se xiyimo xi titani hi tikuma hi ri ka xiyimo xexi ku tikomba ungeti a ku na lexi nge le ku fambeni hi huma njhani? Ku huma ka swona Botford swi karhata hi ku mina na n'wina hi nga zama ku hi ku hi ta ndla forefront ya mahlweni. Loko hi fika hi kuma varhangeri lava hi nga na ku tshemba ka vona ku hi vona lava va hi fambisa va va kha va hi dirayivhela ndhawu. Cause xikombiso xin'wanyana mi kuma nkarhi wun'wanyana i ri ka tiforum leti mi vulavulaka hi tona. Loko i yimisa swinene nenge i ri mahlweni ku fona varhangeri lava nga henhla va forum va ku byela ku yimanyana hi ta ku vona. Obviously swi vula ku huma a hi xiyimo lexi hi nga vula ku hi ta huma mindzuku kumbe mindlwana. Mi vula ku loko se vanhu mina no hina forum laha ka ma nghena purasini hi ku i water forum loko se hi ya hi kombisa ku vilela ku hikokwalaho ka yini hi nga ri ku kumeni ka mati lawa hi terekelaku vo va nga fonela mehe tanihi mirhangeri va ku hayi manyana n'wina ku hala ni hi ta ku vona. Swi ndliwa hi ndlela yo tani tolo mi vulavule hi mhaka yin'wanyana hambileswi va swi nga pfumeleriwi ku swi endla mi kombisa hi mhaka ya vukorhokeri bya le Rotterdam ku a swi tshamisekanga endzhaku loko mi hetile ku vula grader yi rhumeriwile ya khulela patu. Se xana hi ta swi kota ku loko hi fanele hi lunghisa swilo swa South Africa hi tsutsumela ka Botford masiku hinkwawo ku va kona hi nga ta kuma vukorhokeri na. I hungu ra kahle rero miri yi yile mina mboni ku ri yile grader yi yini grader ya khulela patu after loko mi hete ku vulavula nyana hi swona ku komba ku vukorhokeri lebyi ku na lava va nga byi khoma hi voko va lava ku va dzingisiwa ku ri koho va nga ta byi endla byi va vukorhokeri bya ntiyiso. Hayi Mentsandi nyametwile papa ni khetsini Mentsandi loko ve impela mi yini mi ya khulela Mentsandini impela swi va ka mo tshika 086 086002543 inongana ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela 086002543 nongana ku iwo walo a hi kuti ku u angula ku yini eka mhaka leyi hi vulaka ha yo nhlekani lowu. Tatana Mike Maringani kume hungu la veri kuna vanhu lava va tirha tani invigilator hi November December na namuntlha na sweswi a va se hola a Limpopo
xana mi endla yini hi sweswo ke tatana Maringa vele ka yona yaleyo tatana Tiva mhaka liya a hi vulavule hi tolo miyingiseri hi loyi le ku tiyisiseni ku ri a Rotterdam loko hi ku vana va khuleli patu a ri nga ri ku khuleriweni hi lona heta ku vulavula swi vhe swi endleka hikokwalaho ka yini swi vula ku un'wana i le ku tleleni ntirhweni tatana Tiva swi landzeleleni ku na un'wana a nga le ku tleleni ntirhweni kwalaho i mani 0860002543 n'wana miyingiseri loyi nhlekani enhlekani botsele mfukile papa hi pfukile hi ngovo mfukile Chauke Phalavoro me ta nghena le ka le mapatu leyi hina challenge ya ko i ku masipala wa hina wa Mopani a wu le ku vonakeni ka mapatu lama ma wu khumbaku na ra khomba ngopfu patu ra ka Silwani yi na patu leri ku endliwaka phase 2 sweswi phase 2 leyiwani i patu leri ri sukaku a Eiland I mean Alsitele ri ya khoma Giyani Road a Altaba Range patu leriyani se ri na phase 2 ri endliwa hi PMC mine government ya hina a yi le ku vonakeni ku pfuna ka patu leriya hina mapurasi ya ku tala lama ma nita patu leriya ku va ri tirhisa for vurimi na swin'wana na swin'wana number 2 xo hetelela ni vuye siku rin'wanyana ni nghena ni complaina hi mapatu ku a mi le ku grade-weni loko ni ta va ni hete ku vulavula ni fike ni kuma ku mehe laha ni tshamaka ka mehe kusuhana xikontiri ni kume ku grader ka masipala yi ndzurini yi grader kwalaha henhla ka xikontiri laha ku nga na xikontiri va tsandzeka ku ya grader mapatu lama ma nga boxekela hi mpfula na swin'wana na swin'wana so hi leswi a na ta ringeta ku vula swona ku masipala wa hina wu le ku saleleni ndzhaku ku endla ku vanhu va kota ku vona ku endleka yini inkomo kambe i xivutiso lexi hi nga le ku xivutiseni Chauke namuntlha a hi ku masipala wu salela ndzhaku kumbe njhani xivutiso i ku hikokwalaho ka yini vukorhokeri bya hina byi nga fiki ka xiyimo lexi kumbexana a hi ta langutela ku byi fika loko va endla patu xikombiso patu ra kusuka Giyani ri ya Phalavuro xikombiso ri ndliwe kambirhi a hi khale ngopfu ri ndliwile ri ri ndliwa se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani ya mo ni hetelela ni hlamula ku mehe mavonelo ya mina bava lava va nga nghena va le Mpumalanga a va te kahle ngopfu loko a vo lo va na nkarhinyana wutsongo va ringete ku kombisa swin'wana swo tala mayelana sweswiya a swi ta va swi hi pfune ngopfu mara lexi ni tivaka xoho loko ni ta va ni ri ka masipala minkarhi yaleyi ni nga tirha hi yona mhaka ya ku miyetiwa ka vatirhi na swin'wana na swin'wana kumbe khanselara swi koho tikhanselara ta ku tala va chava ku vulavula loko va vona swilo leswi nga endleki hi ku ya leswi va lavaka swona hi mhaka ya ku va na tiboso kahle minkarhi yo tala vanhu va ku tala hina varhangeri lava va nga varhangeri va varhangeri un'wana munhu u hetelela chava no vulavula hi ku chava ku va ta fika a kaya va fika va n'wi landza va ku wena u na yini wena a wu endli yini a wu teki mandate wa hina hi swona swi hi onhelaka ene loko mfumo wa hina wo hetelela wu tlhelela leyi humaka koho hikuva van'wani leyi humaka koho a va ku tivi va ta hlupheka ngopfu because swilo leswi hi swi vonaka namuntlha swi ta nyanya vanhu hi nge he vi na service at all hi swin'wana swa leswi mehe ni nga vulaka swona 0860 nkeseni 0860002543 nakona ka Afrika Wa Vulavula ka Mugana Lona FM Maluleke Lincoln Nhlanhla u ri i vutihlamuleri bya supplier ku tiyisisa leswaku mafurha lama xavisiwaku ma le ka xiyimo xa le henhla i mani supplier la loko mo ku i vutihlamuleri bya supplier i mani supplier mina ni nghena a garage on tani ka xikombiso ya ka Masingita ni nghena ka Masingita va xava nkarhi ka Munghana Lonene va ka Masingita ni nghena hambi no ni ka hele ka vahlavi na va xava nkarhi ka Munghana Lonene se ni nghena garage ya ka vahlavi nghena garage ya ka Masingita kumbe xana xikombiso i fika i ku i lava ku chela petrol hi vo va fanele va vona ku yile ka xiyimo xa le henhla a ni pfuka ku yima ditiraka la va humesa pipe yi ku hodlo la se yi ta voniwa hi supplier ku ta va ku ri mani la nga yi tisa mumeretsi veri la nga yi tisa i ta vula sweswo ya yini ka xiyimo xa le hansi kahle loko ni yi tisa se swi vula ku na we fanele va ku chululela va fanele languta ku ku ta tika la ku ta tika na koka swi swi khumbi ho vula n'we swi mi khumbaka un'wana hi loyi i nhlekani aye minjani papa mina hi pfukini n'wina minjani ya pfukini hi n'wina vanhu lava ya hina ngopfu
mirinwe mata bot bet intsamen fona siku rin'wana ni vulavula hi swilo swa vukorhokeri ku ri that's why vukorhokeri bya hina byi va phuva le ka vengele henhla ka masipala hi vona va hi karhataka sweswiwa mina ni kuma kontrata ni yi kuma ka n'wina ku ri ni fanele ni endla patu loko ni endla patu n'wina botpet mi khakhisiwa ka mina mi ta lava xo karhi from mina so patu ra mina loko ro va na quality leri nga na quality a n'wina mi nge vuyi ka mina mi ta ni byela ku ri patu ra wena a ri kahle mhaka yini ni ta vula ni ku a ni n'wina a ni hi swin'we ma swisisa kumbe n'wina mi pfumelela yini ka sweswo a ni n'wina loko mi kasi a mi yisi tikhoti a mi fiki mi ku mina ni nga ku ndlela patu kusuka laha ku ya laha khoti ya koho hi leyi a hi swona ku va ku ri swona mara simple leyi nga kona leyo ku ri swa tiveka ku u fanele yimisa ku yini ku tiveka ku mi fanele mi ndla yini va ta mi khomela loko mi lava payment va ta mi dileya mi kuma ku hama hakeli mi ta ze mi kota ku lunghisa swin'wana swa n'wina botpet hi laha swi tiva hina vone makwavo inde ntirho na masipala ani va nga mi hakeli 30 days liya ani loko va nga mi hetikeli wa hundza u ya ka level ya le henhla ka district ya va mangala loko va nga ku pfuni ka district u hundza u ya kwini ka province loko va nga ku pfuni u hundza u ya ka national matayo hikokwalaho ka yini ni vula leswi hi mhaka ku ni tshame ni vona van'wana va kha va pfala ti-pothole navusiku hi mhaka ya ku tiva ku president va le ku tini navusiku ku pfariwa tipoto ku ri tirhiwa patwini ra yena hi ku tiveka ku president va le ku tini swi vula ku ku na loyi va n'wi chavaka swi tele ngopfu ni tshame ni kuma ku un'wana wa xaka ra mina a tirha ka yin'wana ya tindzawulo kwala va kha ku mhaka ku ta ministara ku boheka ku ya lombiwa swin'wana ka tliliniki yin'wana ku ri swi yisiwa ka yin'wana ku loko va fika va ta kuma swilo swi helerile ti tshamisekile masivo se swi endla ku ri vukorhokeri bya hina ma swi vona ku ri kwale kusuka kwale henhla hi swo swi karhataka kambe ma swi vona ku mina n'we a pfumelelana ku loko va mi xanisa la ka ground level a hi nge le ka masipala ma hundza se n'wina mi swi na principle ku munhu a ku hi ta khoma payment leyi ku fikela loko wena swa va ta bilingilisa mi kuma ku ri se a va ha nyiki na ti-project vana wena vatirhi va ta hakeriwa yini ma swi twisisa ni thole vanhu vo tala tiko ta ni pfukela hi matimba ni thole vanhu vo fika 30 tikweni mi nge le ku tirheni kwalaha se va nga ha mi nyiki project ma swi twisisa no ni mi twile papa hi swona inkombo ta mina cancer no loko se yi te tani se yi phatsaphata ku tlula na mpimo se yi songasongana we u ri yini 0860002543 noko loko Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ta lunga ke hi ta huma ka minhlohlolo ku na hungu rin'wana ri nga nghena ni yima ni mi byela mi ta ku mi swi twini ka Munghana Lonene FM ku na khampani yin'wana yi nga kuma kontraka ya ku yisa tincondo a China khampani ya le Cape Town yi kume tinkontraka ya ku yisa tincondo a China i tiko rikulu kwalaha tincondo to tani hi kwihi phuhi lama mi ta swi vona ku ti ta sungula ku kala tincondo ku nga ri khale loko ti nga kali ti ta durha mi ta ku ni mi byerini ni ta ri teka riqingho rero rimani siku na ni hundza hi le vhengeleni hi ta vuya hi ri teka hi ya mahlweni riqingho rero eka 0860 ndaka leswi hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula u nga kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe u hi bela riqingho ka 0860002543 u nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za kumbe tirhisa x handle ya @africa munghana u rhumela x ya wena hi twa ku yini eka mhaka leyi hi bulaka ha yona nhlekani lowu na swi vona ku na le ka Twitter eka x mi tikombile ku swa mi khumba hi ndlela leyi ka ma hi tekela muyingiseri loyi ni nga sihlayi yin'wana ya tin'wana ta ti-x leti mi nga hi rhumela enhlekani kani botpet njhani fokeli papa minjhani ni kombela ku va xikala vito ni kombisana ni khala ni khomile hi botpet ku tsandzeka ka tindawulo ku tirhisa mali leyi nga allocatiwa for vukorhokeri i sayini leyi kombaka ku na swo tala swi nga ku endlekeni laha hansi laha a minkarhi no tala tindhawu to tala n'wina botpet ti tsandzeka ku tirhisa mali leyi ti nga allocateliwa yona hikwalaho ka vukungundwani kwele hansi a titendarini ma swi vona so ene mi kuma ku na mina tanihi n'watikontraka botpet ni dya hikuva ni na tithendara ma swi vona so ku luwa hi matimba
ya ku va ni nga humi a xinkweni. That's why mi kuma ku hi va na ntwanano na van'watipolitiki lava nga khoma tithendara leti ku hi tikuma na va kha va phema na hina hi kha hi phema. Leswi endla ku vukorhokeri lebyi nyikaka vaakatiko ehansi byi va bya xiyimo xa le hansi hi minkarhi yo tala Botpet. Hi leswi a nga ta ene ku phema lokuwani mi vula yini? Ku phema Botpet ni vula ku mali leyi ya hafuriwa n'wina Botpet hikwalaho ka ntiyiso walowo ya hafuriwa. Loko a hi nga for example ni kume thendara yo nyikela swakudya eswikolweni from the district level, from the MEC in fact, right, from the district level kwale henhla kwale ka van'watipolitiki ka EC i va a ri na ku va ku na leswi swi fanele swi ya ka yena, ku va na leswi fanisana ka mina ni tisaka vukorhokeri lahani. ene Botpet loko no ka ni nga swi endli sweswo swi nga endleka ni va ni tirha for lembe ri ni nga ta va ni nyikiwe thendara yona ne a ni nge yi kumi thendara yin'wana. Mina na cheka Botpet leswi ni swi vulaka ne ni kuma ku munhu la fanisa ku la nga na Scholar Transport ne munhu la nga na Scholar Transport ni kuma aka district yin'wana i kona ka ku fambisa swakudya, aka district yin'wana i kona ka ku fambisa tibuku, aka district mara muma ku i munhu wun'we i xitifiketi xa munhu wun'we lexi nga ku tirheni ka swilo swa ku hambanahambana. Ma swi vona swi njhani? lera ku hina van'wana hi nge ngheni loko xiyimo xi titano ka jikajika vanhu lava va nga kwalaho ka nketani. Swi tika ngopfu Botpet na ku ku nghena mi nga vulavuli hi swona swi tika ngopfu. You must be really connected ku mi nghena Botpet wa mi ta supply ntsena pipe nene u fambisa mati Botpet. You must be really connected. Na ku mi nyika xikombiso xin'wana Botpet ne aka mfumo ku na swo nge procurement ne kumbe swa ku le ka supply chain. You can ask yourself the question n'wana mani, why ti-department letiwa ti nga yi ti ya xava swilo leswi aka tishopo letikulu ni xava ku vitana malela aka magoro ku laveka patu ra so aka mangorwani ku laveka so swi fanele swi ya sayineriwa hi principal ku nga n'watipolitiki. Yes vo sayina ivi swi hundza va ngheni na ku thoriwa ku va mi ta kuma nsayino walowo Botpet ku va mi kuma nsayino walowo swi tika ngopfu n'wana mani ni nge gavalanga vo tala mara nsayino walowo Botpet wa tika walowo nsayino walowo wu tika ngopfu. 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula tere ta bulana va AA loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela leyi. Ku na n'wana nga rhumela hungu la aku mina ni vilerisiwa hi xikontiri lexi nga endliwa kusuka ababango dengeza ximawusa blank vater. Xikontiri lexi xi endliwe hi 2018 mara se xi sungule ku celeka. Masipala wa swi tiva na ku hi na hi ku hi na tikhanselara a hi ntirho wa swikhanselara ta ku swi tiva va nga swi tiva kambe hi ntirho wa vona swa patu leriya ma swi vona va nga swi tiva mara hi ntirho wa vona kumbexani vongo a va fanele va hundzisa hungu kumbexani va fanele va hundzisa hungu. Mani hi twa loyiwani hi twa ku yena angulaka hi nhleka papa story kuma topikini Botpet mani mi la ku humela ni topikini a ni nge humi ngopfu Botpet story mani ni tsundzuka kandziyiso wun'wana wa ku mi tala ku tlangiwa ku sala siku hi twa ku ve president yi vuyi ni kumeka la Afrika la loko ni fika kun'wana la Devland ni kuma vhene ya maphorisa. Vhene leyiwani yi chayise movha la ya driver a ri tsutsumeni se va n'wi kumile leyi yo yiviwa vhene leyiwani ya maphorisa leyi ni vula ku se mara vhene ya maphorisa yi yiviwa hi leyi moyini ni nga byela ayiko mi nge vo bula ya yiviwa vhene ya maphorisa ni vula ku n'wina mo bula n'wina ku hava sweswi mi swi vulaka mi ri ku eka yini a Devland Freedom Park ni kuma vhene ya maphorisa laya yi chayisini veri driver u a ri ku tsutsumeni se va n'wi sungule se va n'wi khoma loko va lavisisa lava kuma ku a phorisa vhene yo yiviwa ya maphorisa nakona va yi kuma a yo za yi kuma hi maphorisa kuloni yi kuma hi ku u chayisi movha laha se a chikaku a tsutsuma vhene yi hava swikoweto sweswiya swo kombisa ku i vhene ya maphorisa ya le ive yini central a Johannesburg. Nkosi yami swona between Vutomi. Hayi. Bye Vutomi. Yes. Hayi, baka a hi nge wo bula mingizelo a hi nge nga vulavula ntiyiso. Hi ku loko ku ri ku vulavula ntiyiso. Loko ku ri ku vulavula ntiyiso
se hi le banana loko ri ku vulavula ntiyiso se a hi pfumeleli a hi ngo wa hemba a hi ngo wa hemba hi ku leswi a vula swona hi leswi Afrika Wa Vulavula. kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilty same time Afrika Wa Vulavula. ya ra yan'we ka sigagula na kwala hi nga kona polokwane awara yan'we hi ku tisele mahungu ya misava lawa ya tisiwaku hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwani ya sesi leli Elois Richard, Fontaine, Musina, kuyafika e-Bait Breeze. Dina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram. Eka 065 744 3911. Sweswi. Phena vayingiseri vukorhokeri bya hina vanhu vantima a byi fambi hi ndlela yona loko mo languta pati lera ro suka ka Malamulele ri kongomala ka Vuminga loko ni hleketa nga ku ri endliwe huma 86 87 pati leriya hi ku ri huma ti-pothole nyana hi khale mala ma nga endliwa hi mfumo wa n'wina lowu n'wina last ku nga nghena mukhalabye n'wana ku ri hina vanhu vantima hi swi koti ku fambisa swi mi n'wi cintemukela mukamla munhu u vulavula timhaka ta ku hina vanhu vantima hi swi koti ku fambisa swilo vona loko endleka la yini ma endliwa kambirhi ka nharhu ka mune ka ntlhanu direct hlekani muhaxi na muhumelerisi mina ni koti ku twisisa vanhu va ka hina loko va compare timhaka ta mapati ya khale na mapati ya sweswi hi mapati ya khale a ma endliwa kahle ma vulavula hi pati ra R81 ra kusuka ka Malamulele ri ya Giyani ri suka ri ya eLima ri ra xikontiri a ni koti ku twisisa because sweswiwani ku na swikontiri swi nghenelele malayinini mi la ku compare yini kumbe mi la ku ta vula ku ri a ku ri na magaliyoni a ni koti ku twisisa loko swi fika kwalano because mo criticize xin'wana na xin'wana xa khale nga ku hi loko vana va Israel va suka Egypt va ya Israel hikuva va famba va kha va sola everything va kha va ku a vuhlongela ku ri kahle hayi vanhu va ka hina hi improveni let's move forward man mi te kahle let's move forward himpela i ntiyiso a swi lava ku move forward kambe na swi lava mina ku mi hlamula kwala ka swikarhi ka rero ku hi compare ni ka vula ku le ku fananisiweni swi swo ka swi nga fani hi ku lomu kun'wana mapatu yo a ya nga ri kona kambe lexi nga koho kumbexani lexi van'wani va ravaka ku kombisa xona i ku ma kha ma fambeka a wu suka Giyani ya ka Makhuva hi Makhuva 50 ya gravel mara ku fambeka sweswi ke a ku fambeki mbambekele xikontiri na ku xikontiri xa koho hikokwalaho ka yini xi ndliwa kambirhi loko i compare ta compare xexi xi nga ndliwa hi 1989 xa kusuka a Giyani xi ya eLima i xi fananisana leswi mi nge le ku ndleni sweswi xi nga hetiku na hambi ku ri malembe ya ntlhanu hi yo mhaka ya koho ku compare loko van'wani va nga ka koho a ma khuleriwa mapatu mara loko i suka ka Thomo i suka Giyani i ya ka Khakhala kumbe suka Giyani ya ka Hlomela kumbe suka Giyani ya ka Miyexe a ku fambeka hambi suka Xitandani i ti fambela ka mapatu lama a ma ri ma xikontiri famba kwa a ma ri gravel a ku fambeka hi swo va vulaka swo kumbexana i mani ya ka AA kambe sweswo hinkwaswo sweswo mingisero Munghana Lonene FM Makombandlela na kona ku Afrika Wa Vulavula hi tisela ku wona tweak suka a studio 13 nhlekani lowu hi lava ku ya bula na va ka AA hi ndlela yoleyo eka nhlekani lowu hi ndlela leyo bula na vona ku hi bula na buti Lighton kusuka aka AA. Lighton, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Should I say compliments of the season? Thank you very much. Yes, compliments to you and your listeners as well. I appreciate it.
I understand as AA you concerned about the contamination. Let me put it in your words. You said as AA you are concerned about filling stations that are selling contaminated fuel to consumers. How widespread is this problem? Well, I think at the moment it's not widespread at all. We picked up, or not we picked up, but the report suggests that 70 out of 1,070 filling stations that were tested showed a problem with their fuel. So it's not super widespread, but obviously any contaminated fuel is a concern because it may lead to problems with vehicles. What sort of contamination is that? Look, what happens is that paraffin is added to the diesel to increase the volume of the diesel and thereby make more money from it. And that has a very bad effect on engines, pistons and cylinders and the engine block. And because of that, people may find that their cars are damaged and it will cost a lot to repair them. And you spoke about the number 70 of the filling station. How many were tested? You said 1,000. 1,070. But remember, of that, we've got more than 5,000 filling stations in South Africa. And the big players, the big brand names that sell fuel, test their own fuel regularly. So our advice to motorists would be, if you are using diesel from a reputed and a brand name dealer, continue to do that, and you can do that with peace of mind. So, of this 70, where are they in the country? We don't know that. We know that some are. We have the locations in some areas. In Mpumalanga, they're widespread across the country. There are filling stations that are providing problems, throughout the country. But I think the main message to people must be, if you are using diesel and you're buying it from a reputable dealer and you haven't had problems in the past, continue to do that. But the challenge is there are also new brands that are mushrooming now. Some might even say, okay, our business now will be affected because we are not as reputable as the bigger brands. How do we navigate the situation now? I don't know how to answer that question. It's a difficult one. The problem is that motorists don't have any way of testing the fuel they're putting in their vehicles. For the smaller players, it's going to be a question of, if you're buying legitimate fuel, then you should be okay, and people will begin to trust you. Exactly. And now I'm looking at a situation now wherein we have this challenge. If we were to say someone should be held accountable, who exactly would that be? Yeah, again, a difficult question. Are the filling stations adding the paraffin themselves? Are they buying it like that from the wholesaler? Do they know? Don't they know? These are all questions that we don't have answers to, and I think we need to get answers to them. At the end of the day, government must determine who is responsible for adding the fuel, for adding the paraffin to the fuel, and those people need to be held accountable. Are you aware of the allegations that the taxes that are imposed on paraffin and diesel are also contributing by the fact that it will seem it's cheaper to import paraffin than diesel, hence they would want to increase the volumes? Yes, I think that is a valid question. I think it is a valid concern. Obviously, the tax implications on diesel are not on paraffin, so it's tax-free. And by using paraffin to dilute diesel, you actually increase the volume of diesel, and because of that, you can then make more money from selling it. I heard you advise motorists to stick to what they know. What else can we do as we close, Leighton? Yeah, again, if you're buying diesel and it looks at a great price and it looks too good to be true, be careful. But stick to the people that you know and trust and rely on. Those are the people that will give you the best quality fuel in our view. Leighton, it's been a pleasure talking to you. Thank you very much for your time. Enjoy what is left of your Wednesday. Thank you. Appreciate it. You too, my friend. All right. Hiso swimming from Galon family by Bulana Bona Enkurkumba Leighton Bet Sugaga AAI. Magala ito komba itatika le. Lesinda ko kuitiga e makako asutibe ko kwisu kwi. Kambe le sutibe ka iku
loko i xava diesel kusuka ematikweni le handle ku na swibalo swo karhi leswi swi hoxiwaku eka yona leswi swi endlaka ku swi khumba nxavo wa diesel kasi loko i xava paraffin eka tiko i tisa Afrika-Dzonga swibalo swa ku swi le hansi loko swi fananisiwa na swa diesel leswi hetelaka swi endla leswaku lava va xava diesel yitsongo ivi va xava paraffin va katsa kwalaya ku endlela ku va va na nhlayo ya le henhla ya diesel leswi nga ta endla ku va kota ku va kuma mimbuyelo hikuva va nga fiki va ku hayi pipe leyi kumbe pompo leyi ya diesel leyi nga na paraffin ro tala maiva se hi la xiphiqo xa hina xi nga kona van'wana va le ku onhekeriweni hi timovha hi mhaka ya ku va le ku tirhiseni paraffin ro tala endzeni ka tinjini ta vona ta diesel se leswi va tsundzuxaka swo veri n'we mi nga mavito lama nga duma mavito lama nga duma tshamani na wo hi ku wo va kambisisa swilo swa vo kambe xivutiso ku ta va ku lava ha sungulaka ke hi ku na vo va hetelela va nga va ri na swilo swinene kambe hi mhaka ku va tiveki ivi vanhu va chava va hleketelela vo se va ku hayi na vo mi nga ya mi ya ringetela loko mi vona ku mi tshame mi kha mi tirhisa diesel ya n'wehe movha ya n'wehe ya diesel a ni wa yi twa na wena loko yi kha yi nwa petrol kumbe diesel leyi nga ya mampela ku yi koka njhani se loko ku ri ku yi famba kahle wo tshama kwalano mi nga ndzi leswo swo cincacinca mi chela khume ra tipondo le ntlhanu wa tipondo halaya hi ku sweswo swi nga hetelela swi mi veka akhombyeni ra ku mi tlhe mi nga swi tivi na ku diesel leyi mi nga yi xava yo ka yi nga ri yona hi ya hi le tikweni hi le Afrika-Dzonga hi tlhelela kweli tlhelela kweli ka ku un'wana tlele ntirhweni wehe kambe xiyimo lexi a xi lo biha ku fika kwalano kambe vo vula ku ka switichi leswi nga kamberiwa swa ku tlula 1,700 swa 700 swi kumeke ku hayi swi na diesel yi nga talanga paraffin se ngomeri yini 0860002543 a hi tlheleleni nyana katsongo laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Inhlikani Butphet inhlikani mata vukorhokeri byi le ku karhateni swinene a ni la ku zama ku hambi mu lavela lava nga ta hi hlamula kumbe njhani ku na patu leriya ra kusuka a Nkambako ka Risava ri ya thuma ka Msiphani patu leriyani Butphet ku na satellite ya police station la ka Msiphani ku na clinic Butphet la ka Msiphani clinic liya hi yo yi tirhisaka hi vanhu va le Nkambako Mugwazeni va ya laha clinic a ku na clinic yin'wana patu ra koho Butphet i gravel yin'wana ya ku tshovelela timovha ena ku na lexi nge le ku ndlekeni i Malembe yi ri the way so a ni swi tivi ku i mani loyi a fane a hi pfuna ku hi kota ku kuma xikontiri ku hi kota ku tsutsumela tliliniki hi ku olova Action March mavona un'wanyana loyi a nga nghenisa xandla ngopfu ka ku namuntlha hi va hi kha hi kuma ti-diesel to ka ti nga ri kahle i chairperson ya ANC i Gwede Mantashe loyi namuntlha nga yini a nga minister wa timinerali a South Africa hi yena a nga endla sweswo hi mhaka ku a endlela yini decision ya ku za ku ya pfaliwa ndhawu leyi a ku hlantswiwa ku na tipetrol yi pfariwa la ya vo Richards Bay tlhela yi ta pfariwa la Mpumalanga a Sasolburg a swi boha na ku va ku endliwa swo fana leswiya kumbe xana a swo boha hi timhaka ta ku ri vona va swi tiva ku ri loko swi nga ha hlantswiwi kona laha swilo leswiwani ku na lava nga ta va kha va benefita swona ku ri hi ku normally loko kha swi hlantswiwa laha tikweni a swi ri ku benefitiseni ka tiko hi mhaka a na ku ri na vanhu lava va thoriweni ka tindhawu tetiya a swi tirha kona ku hlantswiwa ti-diesel na tipetrol mara ya mhaka ya van'watipolitiki va ANC hi le thwakeni ro fana rero ku namuntlha ku kumeka ti-diesel to ka ti nga ri nawini Rishila Butphet swiphiqo swo tala leswi hi nga na swona mina ni vona hi nga ri ne hina vaakatiko hi nga ri a hi aware hi matimba ya ku vhota ma vona mhaka ya vhoti yi na power ngopfu loko vanhu a hi swi tekela nhlokweni ku ri ne ku vhota swi na matimba ngopfu leswi hi hlanganaka na swona hi nga ta swi vona a hi nga ta tshama hi vhotela phati yin'we right through na loko va nga ri ku endleni ka ntirho lowu hina hi wu lavaka va nga ri ku hi korekeleni se hi nga ri ne a hi swi tivi ku ri vhoti yi na matimba
and that's why mi kuma ku hiri loko va ku amandla hi ra wethu mara i nga ri mhaka leyi hi teka i nga ri ko va nghoma ntsena loko hi ku matimba ma hina a hi nghoma ende a hi xilogene u fanele u vulavula swilo sweswo u kha u swi tiva ku why u ku matimba i ma wena u tlhela u ma tirhisa kahle matimba yalama loko u vhota mara loko u nga ma tirhisi kahle hi ta tshama hi kha hi rila Buthpet. Izo swa mintsana mugana FM 21 minutes ntsena ku bila ya 13 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka mugana lona FM komandlela ita ka wena chi ri la studio 13 polokwane ila inga ko hindlela le kasi ke ku khale nangona ko dzumara minota ya mahlweni na Ike Ngobeni na ku languta ku lava va nga rhumela ti X very diesel ya hina ya hina vele swa ti diesel hina ile ka ximo xa le ka xivitsha kahle xo hlamula ka swona kambe swa vava loko xiyimo xi tetani magandaganda ya ta tshoveka tinjini to tala ti tirhisaka ti ta onhaka hikokwalaho ka timhaka ta ku va hi kha hi kuma diesel yo ka yi nga ri yona hi ndlela leyi mina na tshembi nchumu eka leswi vulavuriwaka hi mhaka ya ku vurhangeri bya tiko leri ra hina a byi tshembekangi gondzo ra manyeleti xem a ri tirheki hi ndlela yoleyo ku na muyingiseri un'wana a nga na xiphiqo laha a hi twenini kahle xiphiqo xa yena i yini nhlekani minjhani ka sesi hi hlayisiwile n'wina minjhani na hina hi hlayisiwile mikhongelo ya n'wina mani a ku tale mi ri ku endleka yini mina ni kumeka ni thoriwile layani as a security guard aka masipala wa Giyani hi ti 1 ta December 2023 so loko ni thorisiwe leswiyani ni fika ni tirhe 8 days and then ku ri hi ti 8 ta December ku ri Friday ni ta byeriwa hi manager ako a wa ha laveki la sayitini va ri u tshame u khomisa khampani se ni ta vutisa ku ni tshame ni khomisa khampani yona leyi na va ku liya yin'wana ni nga tshama yi tirha ka yona hi vo 2017 2018 se swi nga leswi director va ri a hi fanekele hi nga n'wi tekangi ene hina hi ku tekini se sweswi i fanele i suka la u ya tirhela le nkoveni ka kun'wanyana ka vomasipala kwalaya se ni ku hi ku sweswi na ha tirha vusiku va ku loko u heta loko u vuya a shiftini a wa ha vuyeli kona la i fanele ya tirhela le sayitini leri hi ku byelaka ya ka rona ya cinca inform wena loko it's fine a ku na problem entala reason ya mina hi yini va ku yaliya ku u tshame i khomisa khampani ivi ni vuya ni cinca shift ni famba ni ya leni ni ya teka inform ni ya tirhela la a va ni byele ku ni ya tirhela kona loko ni fika le ni fike ni tirha ti-day ni heta ti-day ni tirha ti-night hi night ya ti 24 mo ni ku ti 24 ta December hi vo past 10 na madamu u tlhela vuya futhi loyi a nga ni byela ku va ri ni nga tirheli kona leyi a civic center le ka masipala ivi a ni byela ku director va ri sweswi u fanekele u famba na la postini a va ha ku lavi a va ha ni lavi reason why hi ku i nga ta tlhela i khomisa na khampani leyiwa se famba a va ha ku lavi ku tirhela la na ene mpela tsembile ku yi dumisini okay se ivi ivi kusukela kwalani ni ku hi ku ni ya a ofeni hi ti 26 mindzuku i khisimusi hi ti 26 ni sungula off va ku loko sungula off ni ku ti 31 a ni fanele ni vuya ka day shift va ku u nga ha vuyi a vete u tata apulukwana u tata yi ta va hlamusela kona se sweswiwani apulukwana vete u nga ha ti wo vheta i vuyisa inform ya hina n'wina mna ivi swi va hi ndlela swi vula ku vo mi hlongorisa sweswo va ni hlongorisa sweswo okay a va nyikangi papila va nyikangi nchumu vo londzerisa sweswo se ivi kusuka kwalani mina ni vuye ni suka ni ya tshama kaya ku na van'wanyana va ri operation Zidola hi nga va Jonathan hi masiku ku na radio kwana mi nga koho se ya hi onhela mi ye ka radio yo fika sweswi se ivi kwalani ni ya ni ku leswi swi nga hi xiswona ni tsandzisa ku yini na va operation Zidola va ku hi ta pfuna a va helela va ni pfuni na vona ku fikela sweswi se ni sukele hi ti 10 mina ni ya ka masipala ni ya aka labor loko ni fika ka labor ni fika ni ku na hi report loko ni fika ni hi reporta ni fika ni va hlamusela loko ni va hlamusela va n'wi fowunela va fowunela direct loko va fowunela director a ku se siku laha u nga ko u nge pfuneki hi nchumu ene hi ta pfuka na siku na rin'we u nga pfunekanga hamboha ku hina ku hi ku hala yi nga ta pfuneka kona se ni ku endlisa ku yini na a ku ha lexi nga ta xi endla we ni ku byela ku na ku wina ku na ku luza ene loyi a nga ta luza hi wena ene we i n'wansati na mina ni n'wansati lexi nga koho a wu fanekele we i lo fowunela mina hi sweswi le ku tekeni ka tinambara ta mina u haxa na vanhu hinkwavo lava u va byeletela timhaka ta ku mina ni ku tete entirhweni yini why nga tangi ka mina na loko a ni nga ta ta ka wena why u byele mitirho wa wena
a ta ni byela ku mina a wa ha ni lavi asayitini ene loko ni ku ni lava ku ya apulukwani le mingeteni ta kona i ni byele ku we i n'wi sendele meseji wa ku n'wi byela ku apulukwani lako a na ha laveki xa kona mina no fanele ni vuyisa inform ya n'wina a ni tirhe 10 days va ve va ni hakela that 10 days ivi ni hola ku ri mali ya kona ya liya rhanga ni holela yona na van'wanyana ya 10 days ivi kusuka kwalani vo ni mi byela kusukela ti-1 teto a na ha yangi ntirhweni ivi ti-10 letiya loko ni suka laha ka labour ni byeriwa ku u ni fowunela ni byeriwe na mhani va lavaya a ni ri na vona u ni fowunela i ta vulavula na mina hi ku me ni kumeka ni ri la Giyani wayi wena u kumeka u nga fowunelangi mina me ni tshama ni ri kona la Giyani ni ku ni ta ku n'wina hi ku mi te mi le alivini ya ku va ku parini ya holiday mi ta vuya hi ti-8 a ku me ni kumeka la Giyani se mina sweswi wena ni fowuneli hi twanana ku mina we hi ta hlangana rini it's 2:06 siku reriya loko ni suka ka labour loko hi ri ni fowuna hi ku mali lava le ka labour vete i nga tshiki ku n'wi fowunela n'wi fowuneli sesi ntirho wa kaya n'wi fowuneli sweswi a nga ta ya ku byela swona swi ta va right uniform a ni se tlherisa vhele hi nkarhi walowo ivi himpela hi 6:06 liya loko ni n'wi fowunela sesi loyi a ni byela ku ni ta ku fowunela se mina Buthpet ni tshamini until today ku nga ti-24 hi last week Monday ni fowuneriwini va ku ni tisa inform ni yise inform ya vo hi Friday ni hi leketini inform mina na sweswiwani ha lo tshama kwala kaya a ni le ndzeni ka nchumu ene mina se makumu mi hlongoriwile sweswi hi khampani ya security leyi n'wina a mo sungula ku tirhela aka masipala wa Greater Giyani hi ti 1 ta December i khale kusukela hi 2020 a ni karhi ni tirha aka MCC leyi nga huma hi ti 30 ta November ku nghena liya hi ti 1 ta December se leyi ya ku fika ku hiyo yi nga fika no wena wa hlongorisa wa pota wena famba wena famba a ta ni byela ku na contract hi sayinangi na wena so a ku na lexi u nga ta wina ka xona xexo ivi ni kontraka yi contract a ni loko a nghena ntirhweni u sayina contract form a mi na tikontraka na vona hayi a hi nga sayinisiwangi nchumu mi ze mi tirha 10 days mi nga se sayinisiwa nchumu na sweswiwani nga ka va se sayina ni tirhi kona sweswi ni lo tshama mara nga ka va se sayina loko ni sweswi a na ha ri na nkarhi a hi ndleni ni so a ni swi tivi ngopfu swa milawu mina ni kambe ni na ku tshemba ku leswi va nga mi hlongorisa a va swi tlharihelanga a va fanele va mi tshikini va ta mi kuma kumbexani ka sayiti mi tlele na madyambu va mi teka xinepe ivi va mi hlongola va nga zi va mi byela leswi va nga mi byela swona hinkwaswo hikuva leswi va nga mi byela swo hinkwaswo swi va vangela swivulavula sweswiwani se swivulavula swa kona hi leswiwani loko mi veka foni leyi sweswiwani a ni tivi mi tshama kule ku fika kwihi na masipala wa Greater Giyani ni nga famba na 5 minutes la ni nga kona ku ya fika ka wona fambani kona mi fika kwalaya ka security a ni n'we ya mati ri kona security liya mi fika mi va byela ku mi lava ku vona municipal manager loko mi ya ka municipal manager kumbe a mi yini mi ya vulavula na vona a ni yangi yanani ka municipal manager va ta kota ku hi ku a ni ri khampani leyi tirha kwala ka masipala yi thoriwe hi voho valava va masipala walowo ku va ta va rindela fambani kona ni mi nyika ku sukusela namuntlha wa muganga ra vunharhu ne fambani ka municipal manager va vitana munhu yaloyi va nga n'wi thola ku a ta rinda kwalano a ta mi ta hlamuselana mi ri vanharhu hi twa ku xiphiqo i yini hi ku leswi va mi hlongolela swona a swi tirhi ene lexi ni vava i ku n'wansati kulobye mi kholelana hi xin'wina mi ntsandini mani loko ni fika lani Buthpet ni fika ni va hlamusela municipal manager n'wina mi fika mi va hlamusela municipal manager sweswi mi nga hlongorisiwa xiswona ivi vo va fanele va teka xiboho ku endleka yini loko va nga mi pfuni hi ta vona ku mi pfuna njhani ku ya mahlweni n'wina yanani kona namuntlha i ravunharhu ni ta tlhela ni mi kamba futhi hi ravunharhu loko futhi swi koteka ni kambeni a studio xa le Giyani Musumbunuko hi ta kota ku twa ku na vo va mi pfuna na kumbe va mi pfuni hi ku a ni ngo na vo tanihi masipala a hi mali ya vona mali ya hina tanihi xibalo se swi vula ku vo va fanele ku landzeleriwa milawu ya tiko la tikweni leri munhu a ngo pfuka nampundzu va ku hlongoriwini ni mi twirisesi wa mina ni khensila ne a khensa ku hava ku hambi wo n'wi zonda njhani munhu sweswi ni nga kwala hambi wo n'wi zonda njhani Rosa a nga pfuka ku famba Mathebulu lowu i ta fanele sungula landzelela milawu swi tiva va ku Mathebulu i ra hi ntambula leswi nga ra hi ntambula swi ta ndlisa leswi na leswi na leswi na vona va fanele va tumbelela wa ku loko vo va kuma va tlele va ku a wu tlela ntirhweni
ihlongoriwi mara hayi ihlongoriwi maka ku itshama ipota company yin'wana ku yini ka swo mara Rosa mfana mi nga vulanga no vula ku itis no Rosa hambi swi ri tano nongonoko na humerisiwe hi Chindani Eric Mavasi mina ni khala ka Pet Mate wala hlangana nongonoko lona kambe munduku sweswiwani hi ku tisela nongonoko ni vone kun'wana ku tsariwa ku hi haxa ka Nsavulani hi ra vuntlhanu ani se a ndzi twa nchumu loko swo tiyisisiwa kahle swi vula ku ni ta va ni ri a xikolweni xa primary xa ka Nsavulani a fafa hambi fafaza hambi yini hi ra vuntlhanu kambe hi ta swi twa loko vinyi va xitichi va kha va hi byela ku endleka yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi i nkarhi wa mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta emisekweni sesilili kusuka kwalano a Ngoveni loyi na Dzumba na mina mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kislip